Masaberin ang Google Chrome kan lut lenga mpsconline.mizoram.gov.in ti hi kan type nga kan click do na ni Mizoram Public Service Commission online portal kan luta heta hian phone number password ti te omani ti chuan kan login do na ni hemi hi account nei to te tan ania account kan la nei lo ni chuan create new account ti hi kan click anga chuta tang chuanin full name te phone number valid email te tin password te khatiang ha kan chulu tanga registration te kan ti phot do na ni khang kan ti zo huna khan kanon let lenga dashboard ta kanon let lenga home khan ti chuan kan phone number registration le password mangtin kan login do na ni phone number kan enter anga password kan enter lenga amero chu password hi kan lo thei hil pal theya kan thei hilani chuanin forgot password kan click anga kan registered phone number khan check phone number ti hi kan click anga OTP alo thleng do nai khami kanin register na phone number khan OTP alo thleng anga kan enter anga login kan click le do nani login kan click zo chuanin online portal dashboard ta kan luta number 1 na hian MCS combine 2021 ti lo oma right side ta hianin a click na oma kan click anga kan fill up dona ni tuna kan hmuang hianin MCS combine sangni somni pakhat 16 April thleng last date ani dona so my profile hi kan du le kan show nga du le kan click lo thei thowa kan scroll thanga exam center ta hianin Aizawl 2001A ania lungleite champhai scholarship kan exam na center tura zir khanin kan thlang don ani computer proficiency hemi hi yes kan tianga computer certificate kha ania chuanin right side lama hianin reservation emo age relaxation emo kha claim theya schedule case schedule tribe tin disable kan ni ate government servant te kha ember kha a claim thei ni tun chuma hian ST kan claim anga an hwa hian no objection certificate ti oma chu government servant te tan chu nia government servant sarkar to kan ni lo chuanin fill up angai chuang lo ani document submit angai lawa tikhan kan zo chu ni maya online atanga submit apply a chuanin declaration te meeting signature te kha registration kan ti na mi kha kan ring veka save kan metanga ti chuanin kan chiaranga application hi yes kan met donani yes kan me zo chuan tuna kan hmuang hianin preview kan preview theya kan edit du ni chuan kan edit theya kan delete thei boka ti chuanin kan check felanga kan check fela adik vekani chuanin proceed to fee payment a hian kan lut donani proceed to fee payment kan click a yes kan click lenga ni chuan dashboard ta hian your application fee allowing tita ST tan khan zale somnga pek turania net banking a hian additional fee claim om boka chu kan choi don ani make payment kan click anga chuta chuan cards te bank te UPI ti te lo oma bank atang hian pedon ta ila khami account kan nei na bank kha kan select don ani SBI mo HDFC mo card atang kan pedu ni chuanin kan ATM card kha kan chulu tanga password pin nen kan pay anga bank atang ani chuanin bank account engem ber kha kan select anga pay now kan tianga chuanin online banking username le password kan chulu tanga kan login ang ti chuanin confirm kan met lenga kan soita kan khanin net banking a chuanin cheng som pali vel charge omani additional charge kha za somnga tura khan za som pali vel kan choi ani chuanin OTP kan chulu tang kan confirm anga online atangin exam fee za somnga chu kan pe fill tina ni ti khanin payment success done ti kan metanga chuanin dashboard ta kan lut lenga fee payment receipt ti te alo oma khang kha kan enanga
kan da thanga nakina complaint te kan ti du takin tikhan online atanga MCS Mizoram Civil Service exam application chu kan zo ani tikhan